Pasan ni Kristus tam kapipasian dong subab dede zoy tabinay ko ngavi. Idso ang takaw no Domingo kataho do kapanagitan taon si do panambazangan. Kapaingatan nga vidaw tapados day do takaw do tumangog. Montok do kapayhan ihonop po pungutan teko tahuod kataho Domingo do bayan no nga montok do balajalan.
Idgan ditama, abdi tanak, abdi Espiritu, tabi itua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datoko, ami kakinabahan di kinaingan, ami kapisan di Espiritu tabi itua, miyampay na Diyos sa ave-ave. Tabi na ngabi, dahil kalamazan misa tabi itua, dahil tanaw minggu katahu da kapanagitan niti, kanaw mikot, dumbangan di Tuhan, miyampay na katangaban na ginabo, sa sebab na daw sa ngabi datoko. Avitan ako nagi, ano na papakyanan tako de Tuhan, ikinaingan datoko, miyampay da kansanan, pangganap, katumbazan, pantapot. Tapi na ngabi, kanong ngakon, daw sa ngabi datoko, makapapatonda na di datoko sandi, na mamalamay di katapatan taham lati tabi ituwa. Mga kunso, dari kidaingan tabakas, da Diyosu ay tapinay ngabi, danak midoso zo kozo, id pamusaban ngabi ko, amit bos ngabi ko, id nunoy na iman ko, amit nunoy iaw ko nangasan namimang. Mazana hasa ko, mazana hasa ko, mazana hasa ko, tagazo kozo. Itinapogi na makinsiyanzo di Mary. Iabitua pentihambus hahangay. Sabi di tasab sangting ngavi. Diyosu tapinay ngavi. Dal sumambayang montok dago. Dari Tuhan kinaingan datoko. Kikasyanan na dada datoko. Kinaingan tabakas. Mahiyang dadaw sa ngavi datoko. Magavit datoko na kapasizan selajo. Amen. Tuhan, Kau sianai no. Kristus, Kau sianai no. Tuhan, Kau sianai no. Kanus membayang. Oi kinengan, santimpun dapat titikid kosianan, da sababi kabosian, di kapagkawasan, sambayang kapanakan tahuod, nakapapakita dagay dapat mahingos mentok doso. Intong no, tababasi kozo, dahil diti kapagakunan kahudukan za, dahil sikoy magkahuku, da naiman pamusaban za, tamay manada nakakaton na kosyanan no. Maza di Tuhan Jesus Kristus za tanak no. Imamama siya mamalintam yang padiyaw, di kapisan di Espiritu tabitua, kinaingan, montok sa hihinaid ay sokopuson. Amen. Pambasan, mantadibuk do kinohabusan. Minintamong Moses di panon di Jethro. Imaman di sido padri do id Midian. Nuzung di sido panon daw do kumina dayhu id disan sampaping. Di kotagisan kadampot no daid Horeb nuhu di kinaingan. Doiho no do minimbuhay day disido, itasab di Tuhan, doit koki kitanay datapuy, day tanga di kazu tasugongong. Intong no Moses.
Misikit ikazu nga au no tutudan Pobos no Moses do masiti ngozon ku intangay o pakikitanay do susuvay ko zodiho intangan ku do nopo tu au no tutudan iho kazu tasungongong. Pakito no di Tuhan isido do minuzu do minungoy intong hovo no di Tuhan isido do mantad tanga di kazu tasungong. Moses kadisido. Daiti izo kadisido do suminimba. Kada no di insomok. Iduo ino kasutnu tu ino no po ning kakatonnu nga tana to bitua. Izo no ikinaingan di amanu, ikinaingan di Abraham, ikinaingan di Isaac, ikinaingan di Jacob, kadi Tuhan. Kongaw no po di Moses takapay no di sido ovos daw, o sizan domintong di kinaingan. Pobos no Tuhan do, nakito kuno o kasusaan na inamaan do tuhun ko ngavi Egypt. Nongaw kuno o kapakinsianan diho, do mokidu mantad di mong ngudipon ngavi diho. O pengiho zo kaso do kaundasaan ngavi diho. Kituduzo do papahapas diho. Mantad hongon di tuhun ngavi do Egypt. Mugavit diho do humabus mantad tanah di do kuma day tanah tahub ahab tanah do susu pa humuzung. Dadi pobos no Moses di kinaingan do. Dadi mugadzo di bo do dayo tanak ngavi di Israel bisaan kuno iziho do. Kinaingan di kemohengan diazu pinupoga dogo day diazu kangku. Nganung mot dogo iziho do isay o ngandaw nuno kangku di do papayho diho. Pobos no ikinaingan day di Moses do izo no izo. Itino kavago di sido. Mositi poboson no day tanak ngavi di Israel. Izo no pinupoga dogo day diazu kanto ka. Minubos no ikinaingan day di Moses do bisa ano itanak ngavi di Israel do Tuhan ikinaingan di kemohengan ngavi diazu. Ikinaingan di Abraham, ikinaingan di Isaac, ikinaingan di Jacob, pinupoga dogo day diazu. Itino ongan ku do sahihinay timpo. Nyampay dongan diti do oho sumay mentok sovyavi sinakagon sumusuot. Ibos di Tuhan. Tuhan no po nga pabinsianan paginovan. Oy kaduduvo ko, nganong katahuod no di Tuhan, oy sovyavi idogo, ozo no ongan daw tabitwa. Manong katahuod di Tuhan, kaduduvo ko, aw insan pahiw do belakat ngavi daw. Isidono ipapohyong do sovyavi kinahasaano, mumuhingos do potitiki do toluo no ngavi, monobus do kaposizon no mantad kahabangan, monigadiaw do kaginovan kabinsianan. Mimang Tuhan do kaiman ngavi do katuhidan, manak do kapambisilaan, montok sovyavi di ondoso do kabilutan. Pinaintahang di sido di Moses, ilahan ngavi daw. Ikaiman ngavi daw, di tanak ngavi di Israel. Tuhan po nga pabinsianan paginavan, osogoy do humodong
om puawang doit kabinsianan. Tu miaga do tawan asawat manta do tanak. Ingkano gi o ginazo do ko ginovan daw, day di onok ngavi daw. Pambasan, manta disuat ko hiso di Sancti Paul, day tuhun ngavi do Corin. Manuzo do poposo Diosu, oy tabinay ko ngavi, do ingko ikomohoingan ngavi do toko, do pinotunod do gavun id sabat dioho, ingko isiho saviavi, do suminobong didat. Nongopotsu isiho saviavi, do idi Moses, do id gavun, idat ngavi. Saviavi minangakan do iso i otakanon, don koduduvo, saviavi minonginum, dito inumon, don koduduvo. Tu saviavi isiho, do mininum manta di pampang, don koduduvo, itu minanu dioho, do maso isiho mindahan, pampang dinopo nga i Kristus. Sundung do ingkai, nga kogumuan dioho, do aw nakanu, do pinapon siko di kinengan, nakotimahadi ibangkay nga videoho, do doyho it kotogisan. Sa viavi iti do nahantakan, do pono kapoingatan ngavi montok do toko, do aw bumizab di tangalat, ipogoduan ngavi, inoy man dioho. Kada kono pagogonsu po, pokon dioho do minogonsu, pinatay isyoho di mamumunso. Sa viavi iti do nantakan doy dioho, do pono kapoingatan, nakaswat iti do rizon do kapangyaan, montok do toko, isong impasi, it ko himpupuson do timpu. Inopotuhun imamuso do atampasi isido, nga musiti mingat, do ada do atu isido. Ibo si Tuhan. Tuhan biampai Diosu. Pembesan mantadi abal tabasi tabitua sinuat dilu. Kiba pipia Tuhun dan nakoikot, ampai hana dia hai Jesus, kokamai di Tuhun ngawi de Galilea.
Ipinahungot di Pilatus oza do ilza di pohubukon ngavi diho. Mantad diti do binisan di sido izyoho do memuso konaku do ino patuhun ngavi de Galile inon do sa ngavi di nga ihobi ginazo do pemidoso ko itun ngavi de Galile isubay. Poihon ku Josu do au nganong au ko na po tumongob nga sabi ko may do atagakan miyaga diho. Teko iyo po ng bahu inangapatay non sitan di hamin talanggo do doyho silawam. Mamuso ko nang ko do hohobi po o hasa diho ko itun nga bisubay ipangizon i Jerusalem. Poihon ku Jesu do au. Nganong au ko no po tumungob nga sabi ko may do ang atagak miyaga diho. Susuzono di sido tia tukadan. Songhun minananom do sompun o kazufig do di kabun anggur daw. Amikot no isido do magium do tuba id kazude nga aiso do no ium daw. Bobos na isido do dituhun mintamong di kabun anggur de. Bio may. Tahu na di taon do miniguguhizo do magium do tuba do id kazufig diti. Maisa do no ium ko. Tagado iti. Nakuha na dito mamiubat iti di hotana. Oy Tuhan, kadituhun do suminimba. Pohohogasan po iti do santaon po. Anuan zo po do timpo do mamagyang do pahihipot diti. O mamahub diti. Mamiubat ati iti do taon tiso. Nung aw nga kabasa ko na di do managad diti. Yabal tabasi di Tuhan. Tabinay kang abi, tadaw bahay na pong tadaw kadubo na pod, buhan kataho. Nung intangan takaw, tadaw bahay na, nagunop do dubo na pod mapat tadaw, kiba na giratun magigison tomod, kamazon orang awam. Onom na pod, kampay na apat tanak. Ina po yung napujilan kinapon, kumazon, napatay. Magumo pa susubay, painswang do hamin pangusapan. Tumanod liputan kuang hobi da bahu at natus bahu na podam sizam ka. Auto ko na yan, sebab kibana gidati aw na kaswang dalipot. Aw painswang dalipot. Dadi nung pamusaban to ko iho. Mantad nongo to ko de nombo do kibati pisangadan Ukraine Russia. Songobian da to ko biyan pay di Sancti Papa. Songobian nga bituhon Katolik da di pamagunan. Sinumambayang to ko di Tuhan kinaingan. Magituhong to ko di Tuhan napupayinsado da mangantob di ho pisangadan. Nombo di kinaingan diti. Bokon dito ko nagonitan na titutud do sumambayang. Nga miyaga ko sa do pokodoyit pumisa Tuhan. Nakuha iti. Nakuha to pinahagos iti ta Tuhan iti tuhon ngabi da napatay. Da miyaga sabas-sabap na da pisangadan. Agagaza ng kudosa deha de. Kamazan punishment lang ko iti manta di kinahingan.
Kiba dati bokon muso. Kiba dati do toko muso da ingka. Ano sisimba di Tuhan Jesus? Sisimba na pa di Tuhan Jesus nga inongo toko mantadabal tabasi da ba na diti. Aw, di Tuhan Jesus. Sebab itimpo di Tuhan Jesus penagi nga kibada kantakan di kagagado mega dia kau susubo da pemungkunan da bana diti. Dan nomor da kibada Tuhun Galilei pinatay di Pilate. Papahubok siya dahil hamin da panambasangan tagazo temple offering sacrifice patazo di Pilatus. Teka ituhun piatuhun ka di Tuhan Jesus. Kadaw naman ay ituhun di non tunan da hamin talanggaw ka, non sitan di hamin talanggaw, da di silawm. Opo dambaho, sa ginumuno, opo dambaho, nangapatay, non sitan, hamin talanggaw kumazan tawo. Gugumo na ko, kinasan dia ho, dosa dia ho, ang pinhagas ni Tuhan na napatay. Aw, kadi Tuhan Jesus. Kayo to ko, dabay na, kalati to ko, do, kiba da kantakan ni kapasasyon na to ko, do, aw to ko sang ko kalati. Kiba din lambo, do, atagakan to ko, do, tanak, mahoing, to Pinay, sa sabab na do, sumakit sa sabab na aksidente ka, agumo pa sa sabab di subay, iaw to ko ulat yan. Hodong nang ko Tuhan kiningan di ho, diti. Aw ka di Tuhan Jesus. Aw ito ko kalati do nako. Sebab nung kalati ito ko na pa nga, ito ko na di Tuhan. Iho na pangapogoson to ko ituhan sandi na kayo kalati. Natanto di Tuhan kiningan sebab na do kayo sida sanguhon, sida sanguhon kayo. Ito ko aw kayo. Iti na pang apatot da aw to ko ayhan. Sebab nung ayhan to ko sabi-abi, painsusubay na di, pamagunan. Mega na boss ko dito, nung ayhan to ko da sabi-abi, olatan to ko sabi-abi di kantakan ni pamagunan dito. So to ko di kinaingan. Nga, abasido ayhan na to ko, tabi na kong abi, amalotian na to ko. Dahil kaposisyon na to ko, da babay na dito, kada to ko si, da apatay, kapatazan na tinan. Ano ko si da to ko, ano ipatut da ingatan na to ko, kapatazan da salajur, tiya kaduduwa da to ko. Iyan no, kamazan ni Tuhan Jesus, da kapaghapan ni si do, da tumangop, repent, kada boss da English. Bertobatlah. Iyo na panogi o kapaghapan untuk sabi abi dito ko sangyan ay katan timpo da kapag kadasan mega timpo da bayan na diti timpo da line timpo da kapag kadasan timpo da katangaban. Amina pagi da pinatak di Tuhan Jesus panogi tiya tukadan ay nongo to ko ditino kakamay da pundo tiya kaso da fig. Kiba nang kaso da fig dati. Duhya tamparuli. Kiba minananong na kaso da fig dati. Nakasudi pa nagi. Nga, nung tumanon na pa na boss nga bida tuhon i-obas. Dahil ka ikay da kalati da ingkuah kaso ka kalalahan na diti kaso da fig da sumuni diti. Tahu-taon mamiwa na di. Nung tahu-taon ay sa datuva ni kaso da fig tagadon. Sebab memang aw na di. Ay sa na di datuva. Mamiubat na padatana. Kadi bos di tiya tuhon di tiya abal tabasi dong otino di. Nga ano? Ano kadi tiya mintamong ano ay sa padatimpo ka?
Santaon pa bago. Gompizon ko pa magut ya. Ano ka daw di? Pagasan po iti, da santaon po, anwanzo pa da timpo da mamagyang, da pahihipot diti, mamahub diti ka daw. Mamiwada ti iti da taon tisa. Ano ka mazan? Iti ano iti? Tukadan da kaso da fig diti. Tapi na ngapi. Mantok na takaw iti. Ituhan kinaingan, tumamay sila na manak na timpo, mantok na takaw. Sebab ikaw pa siyan takaw sebagai datun Kristian, patut na pang tumay mo takaw da mamiuva. Papakita takaw da tuhon, sangyan na papakita takaw da tuhon, nakabasyan, nakabasyan na takaw, dahil namba na kibada, kaginaban, pibabasan, dahil namba na papahintahang takaw, dalahan, pahintapat, nakapasisan social justice and so on, so survival. Dahil na mamiwa takaw sebagai datun Christian. Dan namba na pantangan takaw at kinaingan, ang pantangan takaw sabi mentok tisa dahil na mamiwa takaw, dahil kapasisan takaw sebagai datun Christian. Nga takaw, sa takaw diti, itun tomod, sasaw da auto ko tampasi iha penuh da ginaingan da posisyon na takaw. Amin na pagi da pinatak di Tuhan Jesus sa timpo da land diti kapanagitan. Miaga dito kadan di nangol da ko diti no di manak da sentaun pabago o timpo. Amin na pagi Tuhan Jesus miyan pa da eklesia panambazangan manak da takaw tikid taon da timpo da nambah da mintong takaw intangan takaw pasisan da takaw sumimban takaw mantad di kalala to mantad da kasumbungan da takaw mantad da kapasisan takaw di midosa mantad da kamungkangan da takaw mamiuba. Jadi tapi na ko sabi ko dahil timpo da land iti kano kinamay to ko dato tapat ko sa da sumimban na kapasisan dato ko kinamay to ko da hobi po da mingyot dahil sambayang dahil kapanahadahan mantad tisa hobi po ko sa da kalati to ko da kapasisan to ko na padatuhon Christian nga masiti da mamiuba papakita da tuba diti da tuhon ngabi mampay na di kalati tuhon kakita tuhon da kakinainganan da kapasisan da tukaw. Kano sa mapimingkakat. Sumambayang toko da katunudan da katumazan. Patumazan zo dari so kinaingan itama tabakas manonodo da taban tana dosa babi kanunu kita au kita. Patumbazan sa dili sa Tuhan Jesus Kristus. Itanak toison nanak di kinaingan. Nanak di tama da paghuhus sabi umong kinaingan mantad kinaingan. Tanabaw mantad tanabaw. Kinaingan tutupot mantad kinaingan tutupot. Nanak kon ko tinodo sumpimyon si biyampay di tama. Maza disido o sabi no todo. Montok do toko tuhun ngabi o montok pemasisan do toko suminandot isido mantad surga. O maza di spiritu tabi tua nada di tuhun na dihangai Mary. Om nada di
montok sabab dotoko do nakapapakid salip na disibo ni Pontius Pilate. Nandoso isido do kapatazon nahobong timinungag bago ontok di tadaw kumatahu. Id katunudan beampay di buhok do tangabi tuwa. Medin sabat isido do surga pinaikaw na di abananan di tama. Mikot may bago isido, id kabantugan, na mamisala di sangin pasi mga patay. Kapamulintan daw ay sa may kapuson. Tumbazan zo id espiritu tabitwa, ituhan mananak no posizon, muzo mantad di tama di tanang. Ibiyampay di tama di tanak, dos sambaon buntugon may inakabos maza di profeta ngabi. Atumbazanzo in iso Ecclesia tabitwa Catholic Apostolic mga kunzo do iso podsuan montok di kapahiyangan do dos ngabi. Mandadandazo da di katutungan di napatay di kaposizon di pamugunan damikot. Amen. Tadabay na sumambayang tokow o binakazo na mentok di sontop minamazada do katumbazan ikaw dunan diho na babazan ngavi do don Ecclesia di umhok poesiho. Sisimbahan po na tokow nga insiano zikoino oy Tuhan. Insiano sikoino oy Tuhan. Montok di sontop minogidwan do Ecclesia. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Insiano zikoino oy Tuhan. Montok di sontop aw nakotuhuk di pakyunwon ngavi di opod ponu. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Insiano sikoino oy Tuhan. Montok di sontop abang nopo, okon ko ahasu, okon nogiko nakosogit o katumbasan. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Insiano sikoino oy Tuhan. Montok do sangavian dagay, inotimung do doiti, do magovit sikoino da kozo, montok di aw dagay no kuwama, iapatut da do kuwamaon dagay. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Insiano sikoino oy Tuhan. Montok dagay inotimung do doiti, do kapigimbazat sikoino da do bokon, do gumuhi doit katumbasan, sambayang, doit kapituahan, do lahan pamamasi, manta doon suban isiho, dilahan do pamamasi dagay. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Insiano sikoino oy Tuhan. Sumambayang toko montok diho isumakit, miampay tolwo COVID kapadom sisam, domaza da sakaday da dakutul ngavi, nos ngavi, paganakan kinauvangan ngavi diho, do ovit no da do it kavosyan, do dumwapus iti timpu do kasusan. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Insiano sikoino oy Tuhan. Sumambayang tokonogi montok tuhod ngavi it Ukraine. Oy Tuhan Jesus, magogovit do katanangan pibabasan, miampay katangaban kapadulyan, humad sikoy doy diyaw, montok do pisangadan, imaso antakan it Ukraine. Mokinsiyan sikoy diyaw, do potodo nunoda kapimangan kumbakan diti, magavit do pisangadan diti, do opupusan miampay adang, mohigan do savyavi tuhun no kondun, iaiso hasa, id Ukraine Russia.
Kanono sumambayang do idi Tuhan. Insiano sekoino oi Tuhan. Kanono mikot do idi Sancti Maria tina do toko, mokianu do sido do manampung do toko, puma di tanak do sido, i Tuhan do toko Jesus Kristus, miampai sumambayang. Ave Maria, naponu kada gracia, miampai diau ikinaingan, obitua koitanga da sapia vitondu, om obitua itva ditinanu i Jesus, Sancti Maria tina dikinaingan, okinsianay sikoi tutuhun ngapi momimidoso, dababay nom tokjam kapatason sa. Amen. Oi ama, makinsian sekoy, damaza na konsikanza na posisyon ni Don Christian, na kapagawit si Canada na gumuhi di sontab nangoko hiu diaw toy ko minanginduan diaw om di tanak nu om di spiritu tabi tua. Pakinon sa iti maza di sido, iminikot sebagai da mengusap di sontab kita luo. Maza di Kristus Tuhan za. Amen.
Azo kunituan kinaingan sa bidangun. Tumazadak bosyano, nakatay mo sa di lauti takon sa diyaw. Tuwa di tana kelajadawan nga vidotinaw tuhun, dumadi may timuntok dagay di lauti dok posisyon. Azo kunituan kinaingan, sa bidangun. Tumazadak bosyano, nakatay mo sa dihing anggur takon sa diyaw. Tuwadig bas anggur kelajadawan nga vidotinaw tuhun, dumadi may di tinuman na kusunubanan za. Imang sambayang o ito pinay ngabi, do ko bukan kuam Diyos ngabi o tayo manadada di kinaingan itamata bakas. Kanangay no Tuhan dititak ngabi kahubukan. Ang panak no day zikoy, imakinsiyan na kapahiyangan no, montak do sa ngabi dagay sandi, mamahizon na da papahyong da sungkad tukad za. Mazari Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan, miyampay Dezo. Painsabata ginabang ngabi Dezo. Kanu menak dok penong ketawadan ngawe dari Tuhan kinaingan datoko. Tetawa tepat dok ketunu dan matuhi diti kalajaza kupumasisan za. Temai mo omid no banopo dan menak dia dok penong ketawadan ngawe Tuhan. Tama tabi tua kinaingan tabakas koza may sokopuson. Mazari Kristus Tuhan za. Tu maza da modhin dapat ngopod tadaw tanaw. Mantad takanon don tana, pinakibituahan ni si do mazada kapagkuasaan daw, ikototo do katundan sa do kapunagitan. O maza do magahumpatiu do sababi itingkaba di buhanok tagazo, kinohoho hayday, minongya dagay do papatam di hinamu daga maninduo. May do kasudong konso do malamay di katapatan tahun Latin de Pasca, kasobong si Canada da Tauvino di kalamazan Pasca ay sokopuson. Aming kano, biyampay di kapikawabangan di tasab ngavi sangti ngavi, humazaw zikoy da hozo kapazan nakazan no, tumiyampay sokopuson mga zaw zikoy. Doko
Patuto patabitwa ka, oy Tuhan, itabod sa kami kabituhan. Itinapogi, do di zona do bitwa tita ngabi sumambayang sikoy, mazada pusunod di spiritu nu da ditinggavi mega bobo matu. May dadadi da itinggavi do mentong dagay, di tinan, omza, di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patubusay sida, nasgako sa dasiminwang nagkaundasan daw, minangano sida doloti, o minanak na kupunong katawadan ngapi, minangakib di, ang pinapatak di da makiki iya nga bidaw mos. Idlahan megadi, untuk napungo imakan min sasadop, nano di sida saban, o minsan po da minanak na kupunong katawadan ngapi, binatak di sidoi dan makiki iya nga midaw mos. Ono iti, sabi ko, panginom ng mantanditi. Tuwitin ay saban ni Zaku, iza di batas kababago may sa kupuson, ipatunguan may mantok Diyosu o mantok tagumu, mantok di kapahiyangan na daw sa ngabi. May na iti dadikan daman dago. Ikatapatan tahom latid ako tumbazan. Itinapogi na masasikay mamalamay di kandaman, di kinapatasan ng kinatuwagan daw, patakan sa diyaw Tuhan, ilotin ako po season, o bisasaban ako po masizan, manakdak po ng katawadan ngavi, doon ingitan sa kayo diyaw na kapadan na dumbangan no, o manampuan na diyaw. O duka sa kayo na sumambayang, damagi na di tinanam sa di Kristus, o timong sa kayo na dadan iso, maza di Espiritu tabi ituwa. Onda may Tuhan, Ecclesia no pentongkop, patotongkop di pamagunan, o mabitan na sida di kapanuan na tawad sa kaday. Sungapian, biyampay di Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, Sabiabi di Father Ngapi. Onda mo nagita pinay Ngapi Dagay, inong akodop, idikan sanan di katungangan, Sabiabi, inapatay ko siyanan no. Taimono is yoho da dinavaw da vosno. Kusyanay da guys, sa verbis mambayang sikoy, damiyampay di hahangay tabito Mary tinadikinaingan, Sancto Joseph Savo da sido, miyampay di apostol tang bitua, sa verbis sancti, inakapapon sikaw diyaw di po umpus di umulan ngapi, kano si kanadari kubosyan, da dumadi do sampi tumungkus ngapi, da kapasizon selajul, ang mangazo ang mambantog diyaw, mazari tanak no Jesus Kristus. Maza disido, miampa disido, omid. Dadi penuh di mamasi, am naug mazarak pengyaan, pen kinaingan, kata masih kau nama bos. Isnap nunay manawit ka na
dagat papapoyo isantap pamukasa umapandagay ang kadasikai abita awit ko'y masaktan pag-abasosikoy pag-abasa si ko'y Tuhan, sumambayang si ko'y, namantad patitikit na lahat. Katawad na naman na napibabasan, itadang nga vidagay, namasa di sa kanano ko siya nano, panggabas si kanada, tumoy mo namantad dosa, ang pantampasi mantad sa pabi ko susan ginapo. Namasa si ko'y paingandad, di kansanan nabituahan, naman di ko'y katan, di mamamasiza Jesus Christus. O Tuhan Jesus Kristus, iminabos di apostol nga binu. Pibabasan timponan ko Diyosu, pibabasan ko takon ko Diyosu. Kadaintong, dadosa nga vidatokaw, kadaintong, dadosa nga vidagay, nga da di katumbazan di eklesyano. Om katawad na damanak da sida, da pibabasan ng pisan, ikatununan miyang pahizab no, imamama siya mamalinta montok sa hihinaid ay sa kupuson. Ipibabasan ni Tuhan, miyang pa Diyos utamay mo. Kanong magitatak di tanda do pibabasan. Intangay, idomba di kenengan. Intangay sido. Imang ido di daw sa ngabi di pamagudan. Abituane santab oho, na di makan bin sa sadap di domba. Oy Tuhan, azul padan patutus.
Kano sumambayang. Damasa si kay manay mga di batas da kununungavi, ipinhasok po id surga, do tagok damasa kakal da di tana, miyampay di loti, imikot mantad sabat, odok ko sa kay da makinsian diyaw ay Tuhan, danunuyaw viton id dagay id katapatan taham lati, mikot na da di kaganapan tatupot, Mazari Kristus Tuhan sa. Amen. Mikaw ko padanamot at tabinay ko nga vi mentok na pipiyo kapayhan da panambazangan. Sambayang kayman katangaban miyampay kapanakan na kapohiyongan tayo sa nanid timpo kapanagitan taon dubang nga padamdubo. Da ontok ko dubang nga padamtaho tadawuhan kotoho da jam kotu do nga sadop do id St. Michael Pinampang no po nga naganop no agantob ginumo pakavasaon tumindapo do sambayang diti. Tumanod do kapayhan mantadi mananay na kapayhan. I study do kamazon do umikot no po. Teko, I study walk in. Manu papayho do tabinay ngavi. Do ontok na po do kadufang apadamnom tadawuhan katoho. Tadaw ko nam lumonto iti. Aw o kab upis mission tukivado kapamustavan tahom mahik taiko recollection di pakakalaja o mitinumungan monena kalaja nga video. O kab video upis dontok tadaw kaduvo nga padam sizam tadawuhan katoho. Ahansan do tohinasan do tabinay ngavi. Aw di kabuvang damikot untuk tadaw di hono kamoy. Kapakyanuan sambayang mentok di napatay. Sa hinay di titimpu kapanagitan. Mantad po di tadaw katahu tabu. Poompus timpu paska. Gisom i Domingo Pentecost. Aw pakavasaon iti pakyanuan sambayang mentok inapatay. Tumanod di kapanantulukan ipainsuat idbuk ordo do. Misa mentok di nangapatay aw pakavasaon. Nga ina po misa mentok mamahabong aw ikampay. Kamazon imisa da mamahabong pakavasaon i. Nga tumanod nagimati iti danunuka di painsuat do id ordo. Nga ina po kapikinsianan suvay, miagada sambayang pahingasan, muntok di aw ohidas, pakavasaon i. Kakamoy diti, kavasakaw da manalifaon, do upis paroke, muntok kapakyanuan, do kapakinsianan diho. Baino na padi nga aiso na di do kapaligistahan hobi paghu da mampazat id misa tabitua dayti id panabazangan da St. Michael Pinampang. Umikot na padi paingkukwo po nga ina po montok do kapangakunan misa timpu tabitua. Misa tabitua timpu Paska tay Christmas. Kiva do kapaligistahan hobi paguho. Ontok tumindapo tombo na po misa. Isontob kiva damay sa jatra. Mo si Timoy papatul di telephone piovit-ovit diho. Idip potulan paintonda. Tamoy mo na po do paintokop itokop do vos. Daso sangyan no po. Tanudon no kasadiazu iko tulan kalaja pinatantu. Omo siti itu manud da panontudukan di mononena kapapan ay kalaja tay kawaden ngavi da panambazangan. Imista katauhuzan miti hambus di jam kavahu dong subab do patitikid tadaw minggu idbos da kadazan. Ikos ambutan painsakay kulita. Mantajam ko padamduvo daw nga daw. Gisam jam ko padamduvo taw nga pod tahib tanga daw. Ponjulon miaga tomoy mo.
O mantok na kapayhan di suvay. O kito iti dead hazard. Teka website na paroke. Ingkakat ko no ito binay ngavi. Mantok na sambayang sinod o balakat kapamukusan. Sambayang mentok sinod. Mingkakat sikoy idumbangandu. Ay Espiritu tabi tua. Tumimong miso it ngano. Izano ikano manantudok nagay. Nagizono ginaboza nahamenu. Yaw sikoy di lahan. Di masiugadan za. Om tudukay sikoy dan kumusa di. Omungkang sikoy om midosa. Kada sikoy pogoso na om tingaw. Kada pogoso kaboswanan mogobit dagay. Dalilahan di aw katunod. To'y pihisan di mga hong dokay manza. Itpisan dagay magyum sikoy diyaw. May dakano sikoy mamanaw santanudan. Pakasan dari kaposisyon slajol. Namaw kansaw mantad dilahan katapatan ono ikatunod. Sababi iti magkanon sa diyaw. Imasok malaja id sababi tempat timpo. Edipisan ni tama ni tanak. Sa hihinain ay sa kapuson. Amen. Ituhan miyampay Diyoso. Ikinengan tabakas, mambalakat na Diyoso. Itama, amitanak, Espiritu tabi tua. Amen. Ugad no, pabalo no, iabal tabasi di Tuhan. God